Kajing kublay step naga Good News TV. Ya pi iway pa iway baro. Ki paralok ki parajor. Bat ki paramensim ki bakordor. Ki baju pet bat ki baju kersian ya kene ke channel. Kejongi na kapor. Syakapor. Kapediang sobah ya pi baro. Bat nga ai kublay. Haga kerteng kajong utrai bat undong penim. Bait jonga bat jong pi. Uji Sukres. Kabenta na kaktiin ka jang ublay bang dia pusan ha ka program ka bangi ai kerteng wan ban mani ha ka stem kalong na katu kabenta ka bangila ban syam na ka kitab ujub kalenong ka bakat lai ngin dia pule ya ka dokhat ka besan ngan pen pule ya ka ketin ublay bat ki kentin ki baong kumni banda pin sengap jar baru par te kata kandalong kajing start jong pi na kani ka dekhot ngakwa ban bu kum kamat pedeng ya kajing ya puson halor ka phang lani ka topik ka boong kapor ban sengap jar kapor ban sengap jar ha kajing ya lenti ha kani kajing im da sisang syam ban ngimat bakadon kapor ban sengap jar habayeng rang ba kabor unong syun kabor ya le persya bom lakang bat hagabakum kane kapor habanang ban sengap jar kalong kumbari khop hakik sangti ubadon bor baro ubriu ubanang ban sengap jar udai ubriu ubastat ngakwa ban yalam yepi syakilai teliki por kibadon kam yengi bangin sengap jar kabenta kabeningkong hakajing don kinong syun hakajing don kinong syun Joshua udai unong yalam joki kun Israel hakapor ba kinong syun kiyeng rasong ulakot ya kipat ba jong u ban sengap jar ngipule na ke kitab Joshua kalenong ban riu kadekot ka syupau kaktin jong blay ka ong kumni te Joshua ulah hukum ya upat ba udaong pin om risa lem ne wat ban yo sungau ye kiktin jong pi lem ne ban om mi si kentin na kasentur jong pi hadu kata kesngi bangan hukum ya pi ban risa hangta pin sarisa Joshua ulong unong ya lamu bestat haba kadang dei kapor ban sengap jar hukum ban sengap jar kani kalong kanuksa babaha sibun na kabenta jonga ban jong pi haba kinong syun kiyeng rasong bom ila ban penki sengap jar haba sengap jar katmaktin lani katmakam kasange no jar kadon kapor ba ubri uperkat ya kaban penbha Henry ukelalong unong syun hakmat kibabun namar ba umnang ban sengap jar daya kebakum kata kapor ubriu ubastat usengap jarno kabenta kabaar habaki jingjia bami kumbasyu hukum dakabor habaki jingjia bami kumbasyu hukum dakabor kidon kipor hakabamangi kibriu ngiya syem ningiya kendu kabawan kensan klempoi perkat kumbawan ke eryong erlang tari ne kumbawan ukelang kabarat napang kabakum kani kapor kabahap ban sengap jar dunia pai syakaying kesem jo manua kibriu kibau belai ulakir ku kerpang hakabaki klam kemi lentisu bakin yok kun kiyok penban da kajing bah bada kajing sebun ublay ni pulina ke kitab kinong bishar kalenong gabakat lai bat gabakat saw kaying gabasuk kaying gabakamen kendit kawan kapor hakaba ukun balakerku ulang ukun ubasyu hukum ne dawa baki kemi kikpa kidiban sunget ban ko ngu ya u haba ulay yoi ya kakentay nong way na timat ula dawa baki kemi kikpa kin supeniyo bet ya kanika briu na kabenta jong u kemi kikpa kila seneng kila hikai kila peni Henry mau dakabor ulaong penyo yaka hanga naba nga ibha yaka
Ipulin na ka kitab kinong bishar kalanong ka bakat saw kadukot ka balay. Ukpa bat ka kami kipoy hai ka jing ka bakraw. Kapor ban sengap jar. Kapor bat kipor kila ban kela. Bat ki jing kela hagini ki jing kela don ki bakela saka jing sniu bat don ru ki bakela saka jing ba. Habajia ki bakum kita ki kabahatam ban rum saka por ban sengap jar. Kabenta kabalai hakapor kabasniu hakapor kabasniu. Dunia pai bat nga naka kitab ka jong Amos kalanong nga besan kadukhat ka bakat lai ngan penpuli ka ketin ublay ka ongkum ni namar kata uta ubasian un sengap jar kumaha kata kapor nabakalong kapor kabasniu. Unong yathu lupa jong ublay ulay yathu lupa bakinwan kisngi nekipor kibasniu. Bat kata kapor kabasniu kan jia haki ying haki semru. Abang ipuli ya ke gospel Lukas kalanong kabakatsan kidukot nadu kabakat way hadu kabalay poar kabayathu yang isapang ukun sarong auria. Ngiyo ibaw kpa jo ukun sarong auria ularung siya kapor ba uday ban susngap jar. Uleu kpa syam lapan pau ban kuslai. Wat lau i jelau kun syam lalet wat lau tibau kun uja henrei sengap jar namar bakat dei kapor ban sengap jar ladei ban keno ya uleu kpa jo kun sarong orya namar ba syam la kuslai lane syam lalet wat. Hari uniu kpa udon kabor sengau thu kabasyai. Balada ukun unamuan pai lanoru. Utip na kabasyai. Baula lehok halaka bentaban seneng ban kraw. Kasnam kanam longshu halor kakli jong u. Kihmen bat kipara ba i jonga bat kipara mensim kiba kordor kajuk kabangi im menta kidon kinongshun kibangim la ban yale persya. Kidon kijing jia kiba mi kensan klempoi perkat bangi don menta ho nyimla balan bangi don na kapor kabasniu ngakwa ban panpai kijing muji perkat jong pi ban rum sya kapor ban sengap jar ublay un kerku ya kene kijing ya puson jongi ha kene ke step na ka benta ka buram ke jong u amen tu ni pendem ha kijing duai Blay badu kpa ukan rajongi ubah beneng. Dabda kajing sungau ka bakraw ya mena markan kapor. Kaba mela keren yang bar ngangit mela keren ru yang iway pa iway. Kan rat ngaduai ba isne ban yarap yang baka ktin jong me kan rat kan yo jaka. Kan syong kerhai hiki dok nu jongi. Bat bangin nang ru ban jit ban panon kam kan rat hakanu kapor bangin sengap jar. Ya rap yang baro ko kan rat. Ya rap yang itu baro ki bapet berkiba sengap ya kan ke program jongi. Ngaduai pamen kerku ya ki baro. Sengau ya kajing dua jongi damap no ya ki pop. Ya duai ban ngipan. Kata yang jemu Yesus Kristus. Amen.